Sí. Buenos días, ¿le podemos dejar un poco de información? Tenemos nosotros un seguro dental que solo por 8 euros no pagarían empastes, matar nervio, por si tendrían que ir al dentista. Bueno, luego pensaremos. Vale, gracias. 40. Eso decía. Ara no me'n recordo. Quin temps té, mama? Sí, perquè... Bueno, Jo no m'ho vaig poder allò. Fa 30 anys. Gracias por los regalos. Ahí voy, no to vaig. No, empieza a formar edición de la foto. A ver, ya no. No, yo. Una y no puedo quitar. Tot l'altre s'ha motivat. Tomé. Kata sa fayo pa do ya. Kata sa fayo do. Chorar, se não tem. Não vou chorar. Quando eles apelam. Ja està bé. Sí, ja està bé. Sí. Sí. Vive el correo de... Yo me compré y me las quitó. Se las terminó quedando por el lado. Ah, sí, yo voy a probar todo lo que Ya podemos pagar el primero en buscar. Wel go van.
Mira, filmando. Pero animal film, que trovo? Eu não vi eu. Sim, sortir Qualquer. Mas eu tenho um plano. Tira quintém. Que tal? Quintém que vai precisar. Carregar. Só não... Aqui sempre estão despejados. Não está começando mas tem aí. Não está comprado. Sí, para mí. Pero. Voy a mirar a ver si veo uno que se puede comprar. Pienso que de ahí tiene su puñal, ¿sabes? Hay que decir los datos muy bien formados. Sí. Tá? Per sortir sempre de tot. Què tal? Va bé. Brave, no vinc a venir per la No. Com d'aquella banda d'altres ara? No, d'aquella. D'aquí és raro, perquè ara Però diu no. que vaig fer una volta a Tara. Ah, Però jo no crec que pugui estar gaire. Però no sé qui pot anar, jo crec que és un quart això. Vull ser torellats. Cristiano do Hey. Bairro. O meu Que? depois está direito. t'han deixat Sí, m'han deixat tot sol. l'home de tot. L'home de tot. O tu ho van trobar el carrer estret. Sí. Sí, és bo. No. Dios, están... Encara no faràs res. I ara que mos filmes. Mos filmes? Sí. Estuparé. No, lo guapos que queden tots. No sé qué me... Son 10 euros me parece por metro. Me parece. Perín. No, yo no. Millor cani a com que ja m'he comprat un de marzo. Falta un paquet d'aquells sols un de marzo. Muy frío, que va a clase con tu vida.
Més anys. Més anys. Què tal? A ver. Pues la hamburguesa vendrán después, ¿no? Sí, La hamburguesa. sí. Ando con hambre de churros. Ja està, no és que... Per fer això no porten ells a fer un altre. No vull preparat i ara no. Hombre, te lo voy a comprar y dale. Vamos a tu. También lo compré. Cuidado, mira para adelante. Pimenta allà. I llavors, Sí, sempre hem de fer el que te dona la gana, tu. ja no sé per què no el partit. Ja ho dic. Yo sé que tienes que hemos querido comprar al menos un pit de churros, pero tú no. Es igual, ¿qué temes? Nosotros no tenemos problema, ¿qué tens tú? Però jo... Mira, tú no em mengis. Es que tú no entens. Lo que tú no entens és que... Escolta, lo que tú no entens és que si ara no compren xurros, jo pues entenc... Vosaltres què? Vosaltres ja també. Fem-lo, si no quieres. Saluda, cariño. Sí, ese tío de quien creo que también, a su madrina, no sé. Sí, sí, hola. Ja. Acabas de parar de filmar. Ah, que sí. Va apertar. Sí. Tot això. ¿Qué pasa ya? ¿Tarde? El hombre del pueblo. Una nena revoltosa. Así me gusta. Sí. Que estamos ahora. Que me duermo, no me Ah, no pasa nada, no pasa nada. Porque me dio mi madre. Jo allà se troba ben curada, mira, i jo m'han dit de tot. On? És el primer puesto de roba. Pero déjala que compra el amo, ¿no? No importa. Tú no me demanes su opinión, oiga. Yo lo que entiendo en España. Una mujer. Cada darrere. I tu és cosa habitual, o no? Però jo fa un tornar. Moltes enllaces, coses. No me ha discutido. Y yo fui a buscarlo. Como me llaman, llegando.
Esam pintados. That's one that's a peluquería. Bon dia. Las veces que estaba allí nunca os he visto. ¿Qué cuentes? Y luego ya bajo de la casa. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Die sollen diese Matratzen haben. No, wat hè? Ik heb ze bij al gedaan op tapijt. Ik heb een paar euro aan. Ik wil wel even van wijn. Ik wil wel even dat in de kent. Kom even. Michela! Siete no saludar? Dijous, tu ja saps que jo dijous. Vai interpretar. Ui, mas não fazem molt també. Nosaltres no. Perquè va a cada altre i ara va no va. Bé, però això sempre passa a cases. Aquesta edat així... Que del Pau. On són ja, en aquesta edat? Sí, allà vols metge. I hem fet un pedret, tot això, està molt bé, però... No, no è massa bon questo. Noi ne ha molti che hanno detto, ne ha molti che sono i figli che Maar de scarretta principale di gioco voi capite, va no? Sì, l'uomo te. L'uomo te? Ah, l'uomo te? L'uomo te. Acho que praticamente as dissetes que fai ao mercado, és això? Sì, no, ci sono. dissabte venire per torni più al mercato. Vuol dir que al mercat no venen D'aquí han llevat. D'aquí... quando andavano in questa casa. Ja, kan ik helemaal eruit. Dat is een brandpunt. Oké, maar dan kan je iemand bereid 10 euro krijgen. Sim. Sim? Dat was ik heel onder hier. Nee, Está un mal puesto. Wanneer turning? Abbiamo parlato di scuola. Sì, ho visto mattina ieri. No, non mi iniziare. Mándame que me tengo que ir a... No, yo te digo, yo. Com puede. Ja, no has de filmar. A filmar será que pueden.
Hola. Está bien. Hola. I mi hija se... Praten jij, want je was eens mascotes. Sí, però no te turis. Bé, ja no te Si serviré. no foren tant, Jo no. però jo sí. Nee, wie zie ik? Dan maar de mensen hebben niet. No, ne senti tu ja. Ja, ik denk dat ik wel troppo gli altri da. Dios. De todas formas, la barra nos va a quedar vacía. Trabaja al ordenador para... Sí. Sí. Ahora estoy grabando. ¿La has probado? Sí, ahora estoy grabando. Ya se puso mal el último. Vale.